Sa druge strane, u mjestima Posavine, čuveni po zločinima nad Srpkinjama i inače srpskom narodu bili su takozvani vatreni konji. Dokumenti govore kako su oni imali čak 156 načina silovanja srpskih djevojaka. Šutali su me nogama. Lice su mi pali cigarom. Na ljevoj nogi imam 6 rezeva od noža, mali prst mi je prerezan. I desna noga mi je na 2 mjesta prerezana koja me i sad boli. Da je tu pošlo iživljavanje, on je se iživljavao koliko je htio i izišao, drugi su dolazili. Kad je to sve, onda u meni došao i kaže, znaš šta, veli, još veli, sledi jedna partija, ali ja neću gdje sad svi oni drugi. Kad mi upotrijebio debelu crijevo, ja više nisam znala ništa. I onda kad sam malo prezdravila, onda su me vodili na silovanje. U Sjekovac i Kričanovo i Korače, gdje ih je bilo po 10, po 8, po 6 i na samom stadionu. To sam silovanje trpila tako 3,5 mjeseca. Ubij me, molim te, ali me ubij iz puške, kaže, ne, ja ću tebe zaklat, ako se bude ko čuo za ovo što smo mi iživljavali se nad vama. I onda je uzeo ražanj i ovdje ga postavio i rekao mi da će ovog sina od 17 godina nabiti na ražanj da ja gledam svojim očima, a ovoga od 6 godina da ćem ga zaklati, meti između nogu, pa će onda mene. Da ja to sve preživim. Jesu li silovali samo vas ili možda i ostale žene koje su bile s vama u tom logoru? Koje su bile mlađe, bile su sve, svaka je na svoj način silovana, i starije i mlađe, i jedna teta Stana Živković, ona je isto bila gola kao i ja. Morala je isto pušiti jednom muškarcu 25 godina. Skidali su nas sve gole, iživljavali se, tjerali su zatvorenike na nas. Ako nisu htjeli oni ići, onda su dobili batina. Prvo smo silovali djevojčice. Koje djevojčice ste silovali? 10, 12 i 14 godina.